тирән. Yıllarını yıllar, g'asırlarını g'asırlar oluştura. Her şurның үз проблемалары, үз сулышы, үз titrәнүләре бар. Аларның һәрберсе халык җаны, халык бәгъре аша уза. Һәр зур юл кичкенә сукмаклардан, һәр зур елга кичкенә шишмә илешләрдән барлыкка килгән кебек, дәүләт тарихы, шәһәр тарихы, инде килеп район тарихы да андагы кешеләр аларның эшчәнлегеннән туа, языла, хәтердә кала. Билгеле булганча, Балташ районы бөтен Русия Үзәк башкарма комитетының 1930 елның 10 августында махсус кабул иткән карар нигезендә Татарстан АСРның булдырылган 46 районның берсе буларак оеша. Районның үзәге итеп Түнтәр авылы билгеләнә. Һәм шул сәбәпле районда Түнтәр районы дип атала. Районыбызның оешу көне дип 1930 елның 30 августын кабул итү кирәктер. Шушы көнне авыл җыеннарында сайланган вәкилләр катнашында район советының беренче сессиясе уздырыла. Район советы, аның президиумы, башкарма комитетының рәисе сайлана. Бөек Октябрьнең 14 еллыгы көнне район җитәкчелеге тулысы белән Балташка кайтып урнаша һәм 1932 елның башыннан район Балташ районы дип атала башлый. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Һәркемгә дә үзенең туган ягы, аның кешеләре якын, үз була. Балташыбызның үткән белән бүгенгесе, тарих һәм хәзерге заман күзгә күренми торган җепләр белән бәйләнгән. Нинди генә үзгәрешләр, каршылыклар, авырлыклар аша үтәргә туры килсә дә, районыбыз яши һәм үсә. Балташ шулай ук үткәннең матур традицияләрен саклаган хәлдә заманча алга бара. Инде районыбызның иң олы хәзинәсе, байлыгы, аның хезмәт сөючән, тырыш, үҗәт, алга куйган максатларына ирешә баручы кешеләре. Бүген без район советы, район башкарма комитеты, авыл хуҗалыгы идарәсе хезмәткәрләренең хезмәтен һәм җыр-моңнарын Балташым сиңа багышланган дип исемләнгән иҗат концертын тәкъдим итәбез. Район җитәкчелегенең төп игътибары баштан ук авыллардагы халыкның тормышын җайга салуга нигезләнә. Төп юнәлеш билгеле күмәкләшү була. Зур кыенлыкларга карамастан 1933 елга күмәкләшү нигездә тамамлана. Районда 8 дистәдән артык күмәк хуҗалык барлыкка килә. Тиз арада хастахана, аптека, базар, эшкибет, клуб һәм башка культура көнкүреш объектлары үсеп чыга. Без еш кына бүгенге уңышларыбыз белән горурланабыз. Ул уңышларның нигезен нәкъ шул ерак елларда салынганнан онытмаска иде. Һәм ул чордагы өлкән буын райондашларыбызга рәхмәт хисен күңел түрендә саклау да безнең бурыч. Алкышларыбыз, җыр-моңнарыбыз, изге дилекләребез үткәннәргә бездән ихтирам булып яңгырасын иде.
Rayonun yaşav şırında onun halkının fidakar hizmetine, düzümlüğüne sokmanı mümkün değil. Ağır soğuş, hemen sonlu gazaplı yıllarda bu fidakarlık ayrışa direnç ağla. 1941-1941 yıllarda rayon devletke 1.353.000 put açlık, 50.000 put it, 1.674.000 kilogram süt yetiştirip tartışılgan, 8.954.000 so'mlik zayım, 3.320.000 so'mlik lotereya sotib olingan, tank kolonnalari tuzish uchun 630.000, samolyot eskadrilliyalari tuzish uchun 2.383.000, jinu fonduna 555.000 so'm aqsha yeb topshirgan. Dehşetli soğuş yıllarında rayonumuz yigitleri hem kızları frontta kahramanlarca soğuşkanlar. Yoktaşlarımızın büyük vatan soğuşu yıllarındaki batırlığı turunda yüzlegen misallar getirge mümkün. Rayonumuz ilge 6 Sovetlar Soyuzu Gayroyu birgen. Onların isimleri rayondaşlarımız ko'nglinde yaktı hatire bulup yaşay. Yürek
bala yürek Sıkırap yanan kırpazları gibi Silgitmiş yürek Eredim bala yürek Sıkırap yanan kırpazları gibi Silgitmiş Elle yağmur yağar, elle geçler dağlar Yollarından uçan kuşlardır Elle yağmur yağar, elle geçler dağlar Yollarından uçan kuşlardır Yürek erenip gitmez Ötken kuşka gitmez Seni kaytırsam öter sağınılar Yürek erenip gitmez Ötken kuşka gitmez Seni kaytırsam öter sağınılar Kazıları baytır, tuğay şeşke alır Kınıları kazılar bağında Kazıları baytır, tuğay şeşke alır Kınıları kazılar bağında Ötken kuşka gitmez, yürek erenip gitmez Seni kaytırsam öter sağınılar Yürek erenip gitmez, ötken kuşka gitmez Seni kaytırsam öter sağınılar Seni kaytırsam öter sağınılar Leyla uyusun
Ey güzel ey Suyuklu şairimiz Abdullah Toqay'nın biz suğaşta, yolbarıştan güçlübüz, biz tınışta ottan ortaq işliybiz degan teran ma'nali so'zlari naqna bizning mashhur Qozon orti Boltosh xalqi turunda aytilgandir kibik. Halkımız in ağır yıllarda da hizmette in oldungu bulurga untulgan. Әмма шулык вакытта билимнең күтәрергә дә, җырлап биеп күңел ачарга да вакыт тапкан. Сызгырып узган паровозлар күзләп, уйланам мин тормыш хакында. Гомерләрем үтә шул паровоз кебек. Иштән янам, уйланам мин илем халкында. Паровозлар узган чакта шаулап, кала арттан карлы бураны. Узган чакта тормыш тотмагым, минем дә бит калды тузаны. Паровозлар чаба туры юлдан алган, ныклап капкан тимер юллардан. Мин дә чабам. Тормыш юлы буйлап, ләкин минем юллар бормалы. Терәге юк бу юлларның алда. Ай, югыш, тайгак, бормалы. Теләсәң дә кайчак юлны, дөрес сайлап. Тамашалый артта калган карлы тузаны. Рәхмәт Худа, алда тайгак юлда бирдең миңа яхшы терәкне. Терәкләрем минем сез туганнар. Жәлләмисез, авып барган чакта беләкне. Шундагы уйлар. Өстәл түрдә, мин дә түрдә. Көн басынка бүлмә никтер салкын. Башым аста идән түбән, шактый югыш чарасыздан аккан яшьле күздән. Шу җитәкчем нишләвең бу? Егет барда күз яшьләре акмас бердә. 5 минуттан ишек ачып егет кызлар керә. Килешмәс бит алдыңгыда йөргән җитәкчегә. Исеңдәме? Шабып йөргән чагың, 3 этажга төшеп менеп берләштергән чагың. Илем, халкым, райондашлар илә җиңү берлә. Бүлмә тулы кубок, сөйнәдер кергән һәммәсе дә. Буталдыңмы? Кеше сөйләп иптәш чагып яшәргәме? Ник алайса дөрес баргач яна йөрәк. Син кемнән ким батыр егет, газиз балам. Нәсел түбән. Гел көрәштә мин көчле дип инандырып яшәү кирәк. Шандыңмы, елмаюлы йөзләр сиңа карап, җайлап сүз тезмәңне азлап урлап. Шандыңмы, уртак фикер монда калыр егет сүзе. 3 минуттан инде бу сүзләрем халык сүзе. Кичкенәдән тәрбиядән иман белән гадилеттән алган бу ризык. Туктата шул яманашлар, сүзләр, иң мөһиме зур үпкәләрдән. Шөкер Худам, кирәк чакта язмыш аша яхшы белем бирде. Хәзер инде шәкер җыеп һәммәсенә белем бирер сүзем. Өстәл түрдә, мин дә түрдә, көн басынка бүлмә никтер салкын. Күзне ачтым 3 минутлык йокы аша, әллә нинди уйлар килгән, чым аша минем башка.
Burxonov Şamil Fakimova 1968 yılının 6 fevralında doğan bosh arxitektor. Bu hizmetine 1992 yılda hüküm etilgan. Klичкасы Batya. Kayumov Ozod Harisevich 1986 yılının 18 mayında doğan administrativ komissiya serkatibi. 2015 yıldan bu hizmetke hüküm etilgan. Mikhailov Ruslan Albertovich 1985 yılının 21 iyulunda doğan Yer hem Mülkiyet Palatası belgesi. 2011 yıldan bu hizmetke hüküm etilgan. Klичкасы Botanik. Zahidullin Rüstem Rafisova 1982 yılının 31 Ağustos'unda doğan Gençler İşleri Transport bölge yetekçisi. 2010 yıldan bu hizmetke hüküm etilgan. Patol klичкасы Marafonchik. Gaynuddinov İlham Fidelioğlu 1979 yılının 16 oktyabrında doğan Rayon Başkanlığı Komitesi yetekçisi orunbasarı. 2010 yılının 1 iyuninden munisipal hizmetke hüküm etilgan. Patol klичкасы Protokolchik. Atlov yok, yer tim yok, büyük etesi de yok. Armiyada bütünlüğü hizmet etmeyenler birisi de gel. Koya, kişi kızanımı da var kızlar. Так, стоп. Bu nerse bu? Kim bulaşığı? Onun marş обратно. Biyekon. Dırıs ittirip şakası. Kırın. Tak, yigitler. Haller var buladı. Bastık yigitler Parosto. Pastроица. Yok, Parosto değil. Parosto. Tak, bulmayın. Pavesu basamız. Ya, yok indi, yok. Tak, aha. Eydeki sen yigitler basıp karayıp, avtoritet o. Böyle, uç derecelerini bileler. 5 sekundda bastılar. Ne yigitler? Nişler biz armiyada hizmet etmedik? Biz mi armiyada служитменmi? No, mene sen, protokolчик. Ну-ка. Слушай, Батя, мен 18 яш толғаш Моры Юрманына кіріп кеткен ем. Қараңғы тыңлып, Моры Юрманы. Пограничникпен 28 яштан соң шықтым аннары. Kim? Пограничник Моры Юрманында. Моры Балташ. Пограничник, бас. Так, марафончик. Нişe hizmet etmedik misin? Батя, неше қызмет етмесін? Район үзәгінен 10 мил. Юго-восточный 6 плотины бурбаш етімен, Бурей селғасында подводникмен 17 яшта шумдым. 27-де шықтым. Бал керек түгіл. Нейіндей бол, бас. О, Botanik. Нише hizmet etmedik misin? Менің IQ-ға тура келе тұрған войска Россияда жоқ. Так, повтори. Менің IQ-ға тура келе тұрған войска Россияда жоқ. Önüm bas. Farsovчик. Sana verdik önüm повестка. Ник армияға бармадық біз? Кеткенім 18 yaşında товар орнынан барым жолын өткен. Бас. Так. Слушай, Батя, сен армия дейсің, сен де служить еткенмісің, Вачкарда? 97 yıldan beri sana. Жігіттер, от Ильича до Ильича живет бұл жігіт до Паралича. На. Разговорчики. Батя, а сен қойсы войскада служитті? МС.
Миротворческие силы. Нинди миротворческие силы. Муниципальные силы. Акмак. Батя, Силе. командир кім сені? Командирны бүгін ғана қойдылар. Әлі біздің көрмедім. Так, стоять! Стоять! Сәміз. Бастық. Бүгінгі разнарядка военкомат бойынша по войскам. Воздушно-десантные войска. Я. Разнарядка юг. Военно-морской флот. Я. Юг разнарядка. Так, погранвойска. Я. Юг разнарядка. Так, военно-воздушные силы. Я. Да подождите вы все! Бастық, короче, сізге барғызға даған айырым разнарядка. Бүгіннен қызмет етесіз. Муниципальный силаларды. Муниципальная служба. Ботаник. Бастық, тізімді. Бүгін мақсус егетлер сіздің үшін тарихта районның администрации сіздің үшін концерт қояды. Барабыз шында қазір. Тізімді, бастық, равняйся. Отставить, равняйся. Налево, направо. Кетті. Su yolları bulmagan, onlardan yirak urnaşkan jirlik üçün zamança yollarının ulu ahamiyetin rayon jetekçiligi nep mine şuşu yıllarda anlayı. Шулай итеп, 70-80 елларда районыбызда каты катламлы юлларның киңшелтәре барлыкка килә. Юлларны каплау өчен материал үзебездәге елгалардан алынган вак таш кулланыла. Шул ук вакытта халык хуҗалыгы өчен әһәмиятле чара интенсив рәвештә күп санда күперләр төзү эше белән дә тарихта үз урынын алды. Әтием, сен мені яратасың ма? Әтием, сіз мені қойдан алдыңыз? Әтием. Беләсеңме, кызым? Син туганда карлар әле эремәгән иде. Яз бүләге назлы бер гөл итеп, Ходай сине бу дөньяга бирде. Син, әти, ишеттеңме минем иң беренче әйткән сүзләремне? Истә, кызым, истә бүгенгедәй. Әни диеп кушып әйткәнне. Авыр булдымы соң нәҗи чакта әти мине назлап үстерүе? Юк, кызым. Бала мәшәкате мәхәббәте белән бергә инде. Тепе басып атлап киткән чакта күңелеңнең нинди булды уе? Кодрәтемнән килсә сине балам, егылудан саклау гомер буе. Мин дә инде хәзер имәти үскәчтендәй батыр булармын. Рәхмәт, кызым. Көчем җиткән кадәр хыялларымны корырмын. Мин рәхәт әтисең булганда бер нидән дә курка белмимен. Синең үчен минем кулда чакта, мин үзем дә очып йөримен. Синең мәхәббәтең җитә, әти. Һәрберебезгә җылы яда. Мин бәхетле, көчле, ихтиярлы, тату, тулы гаиләм булганда, кызым минем, кызчыгым. Yumşaqtan jili yollagan idim. Çeşlerinden irkeler dip uylagan idim. Min seni sağınıp bir jırjıgargan idim. Can dostlar yaratıp anıtınlagan idim. Min seni sağınıp bir can dostlar yaratıp anıtınlagan idim.
жыр сиңа ашар деп ерді уайымсыз болып. Әуіл сиңа барып жеткен ауыр сөз болып. Қазір жиллерде юламын, шығармын жырда. Тілесең өзің жанымны кейбір тыңла. Қазір жиллерде юламын, шығармын жырда. Тілесең өзің жанымны кейбір тыңла. Жанымны тыңла. Жейлеулерде туғай, туғайларда турғай, жиллер келе қаршы бара алмай. Жейлеулерде туғай, туғайларда турғай, жиллер келе қаршы бара алмай. Сені ойлап янам, келмейсің хамаң, көңлем ізі сені табылмай. Сені ойлап янам, келмейсің хамаң, көңлем ізі сені табылмай. Қорғанға тоба, шешме жылап ала, жерге шейте оның ағышын. Қорғанға тоба, шешме жылап ала, жерге шейте оның ағышын. Мен отырам тыңлап, шу сулардай жымлап, ағып кетер мекен сағышын. Мен отырам тыңлап, шу сулардай жымлап, ағып кетер мекен сағышым. Жейлеулерде туғай, туғайларда турғай, қанаттарын желпей жерлерде. Жейлеулерде туғай, туғайларда турғай, қанаттарын желпей жерлерде. Сені ойлап янам, не келмейсің хамам, көңіллерің сенің кінәрді. Сені ойлап янам, не келмейсің хамам, көңіллерің сенің кінәрді. Жейлеулерде туғай, туғайларда турғай, жиллер келе қаршы бара алмай. Жейлеулерде туғай, туғайларда турғай, жиллер келе қаршы бара алмай. Сені ойлап янам, не келмейсің хамам, көңлем ізі сені табылмай. Сені ойлап янам, не келмейсің хамам, көңлем ізі сені табылмай. Сені ойлап янам, не келмейсің хамам, көңлем ізі сені табылмай. Көңлем ізі сені табылмай. Көңлем ізі сені табылмай. Район халқын табиғи газ белән тәэмин итү район тарихында үзе бер матур сәхифә. 1978 елда районга табиғи газ китертү эше башлана. 1983 елда 6 ноябрендә район үзәге янында табиғи газ факелы кабызыла. 1985 елдан кин кулаш белән районыбызның авылларына газ трассалары сузу, йортларга һәм җитештерү предприятиеләренә газ тоташтыру эшләре башлана. 1999 елның көзе бу яктан тарихи әһәмияткә ия. Шул чорга районыбызның барлык авыллары табигый газга тоташтырылып бетә.
Bu yıllarda bizning sport, o'zishchan san'at ustozlarimizning o'ng'ishlari da tarix yo'lyozmasida hurmatli o'rin olirga loyiqli.
üzüp aldım kullarıma, kadirli yetkerdey koydum allarıma. Gözlerimle yumup islimerim isin, şeşlerimle zıpışul şekiller isin. Kadirli milaşul erim ise, İzgü tuğan yağın bağlaşağım tüsü. Kadirli milaşul erim ise, İzgü tuğan yağın bağlaşağım tüsü. Kadirli milaşul erim ise, İzgü tuğan yağın bağlaşağım tüsü. Kadirli milaşul erim ise, İzgü tuğan yağın bağlaşağım tüsü. Kollarımda kaldı eşeğerimizi, Güngelimden tamı muğlu sağış tüsü. Muğlu kızışım, benim sağışım, Sağınam özülüden keynin davışım. Kadirli milaşul erimize, İzgü tuğan yağın bağlaşağım tüsü. 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 Tuğan şirlerimizni, tuğan tübegimizni, baltaşımızını yaratıp hem gururlanıp. Şiirimizi aldım kullarıma, kadirli yetkerdey koydum allarıma. Gözlerimle yumup islimerim isin, şeşlerimle zıpışul şekiller isin. Kadirli milaşul erim ise, İzgü tuğan yağın bağlaşağım tüsü. Kadirli milaşul erim ise, İzgü tuğan yağın bağlaşağım tüsü. Kadirli milaşul erim ise, İzgü tuğan yağın bağlaşağım tüsü. Kadirli milaşul erim ise, İzgü tuğan yağın bağlaşağım tüsü. Kadirli milaşul erim ise, İzgü tuğan yağın bağlaşağım tüsü. İzgü tuğan yağın bağlaşağım tüsü. Yıllar ilimiz tarihinde en katlaulu bulgavur şırlar, il üstünde üzgeriş jiller ise, turgunluk, tarkalı prosesi başlana. Uç şiratında bu yetiştirinin keskin kimuğuna, halkın düşünkülüğüne, turmuş derecesinin tübeneyine getire. Ama şu kıyın şartlarda da rayonumuz halkı yoğalıp kalmıyor. Rayonda ilginçlik ise, dirliklerinin boş sonu arta, produksiya yetiştirüde keskin özgarishlar bo'lmay qolar. Rayonimizda tuzilish templari sezilirlik o'sa. Intensiv ravishda gazlashtiruv, yo'llarni keng tuzuklantiruv, elektr liniyalarini rekonstruksiyalau, avullarga suv o'tkaruv kabi masshtabli ishlar naq shu yilga to'g'ri keladi. Rayonimizda tatarlardan tish, xizmatda turish o'tmurlar, shi'riy ko'ngilli marilar, sabır xuluqli ruslarda o'zaro tinish, do'stlarcha totuv yashaylar, ham turmush motorligi xalqina tirishib xizmat etadilar. Og'irliqlardan chiqib yo'llarini birgalashib tobalar. Bu birdamlik millat ora tuyg'anlik yirik asrlardan beri kelgan. Balki bizning xalqimizning tirishligining, turmushchanligini, kelajakka ishonish bilan qarovning negiz toshida shundadir. Bizning eng ulug' maqsadimiz bugün asırlardan kelgan şu bereketli tuğanlıqni saqlav ham nig'ituv. Viagra. Вокальный инструментальный ансамбль группы ребят администрации.
немного теплее, за стеклом ночные морозы. Хожу в эти двери, словно в сад ливочских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. Белые розы, беззащитные шипы, что с ними сделал снег и морозы, лед, ветер и голубы. Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней. Я оставляю вас умирать на белом холодном дне. Белые розы, беззащитные шипы, что с ними сделал снег и морозы, лед, ветер и голубы. Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней. Я оставляю вас умирать на белом холодном огне. Ağlar ciddetleşir yoluna ya, şırlatısın gider yoruna. Min yaratan sizli kardeşlerdir, hürmetinle birlik yaratan. Cuma kuresinde bakşanlar, yere çırlarını yaratan. Min yaratan sizli kardeşlerdir, hürmetinle birlik yaratan. Cuma kuresinde bakşanlar, yere çırlarını yaratan. Sizin için oynadılar, sintezatör. İlhan Gayneddin. Bugünküsü İrşad Sultanov. Bayramda İlfat Sağidullah. Barabanlarda Rüstem Zağidullah. Bayanda İlvir Mübarekcan. Tüp rolde Şamil Burhan. Плачет метель, по-другому все теперь, зимних дней акварель и пустынный белый пляж. Летний праздник наш, ты у моря спрячь. И не плачь о нем, не плачь, любовь на земле, лишь мираж, белый снег, стрелок век, одинокий век. Есть ли любовь, скажи, все миражи. И на восход белый пароход в море уйдет, и все пройдет. Капельку жаль, прошлогоднюю печаль. До свидания, февраль тянет к новым берегам. Веря небесам, снова будем ждать, счастье на пути искать, поверив опять миражам. Белый снег, стрелок век, одинокий век. Есть ли любовь, скажи, все миражи. И на восход белый пароход в море уйдет. И этот снег, шутя с собой, принес лишь свежину
hem matırlığını danlap, biz özümüzün ötkeni bizge, hem bunu künge tiyişi beyenine bilip olmaybız. Eşirimiz olduğunda, mine doğruyuk. Bizning turish xizmatimizning jimishlarini qabul etib ol deb hisob tutamiz. Shunisi quvonishli. Asrlardan kelgan traditsiyalar, urf-odatlar to'g'ri qolib, bugungi yoshlarimizda boltashimizni ko'rkam etuvga o'z ulushini kiritdi. Mana shu bugunlar shilbiri uzilmavi, olg'a qarab maqsadchan ish uyushtiruv natijasi bo'larak rayonimiz xalqi igilikli xizmatda qo'ynab yashaydi. Tag'in da quvonchliroq o'yishlarga erishishga umtiladi. Şu dağdan kütüp aldım sızlık damlar atmanın Günel cırlый sayrey durgay dolmasın konaklarım Günel cırlый sayrey durgay dolmasın konaklarım Gümüş şişme şildireyde çıkma taş aslarına Bir yudum su jiderir sağıngan çoklarından Bir yudum su jiderir sağıngan çoklarından Yıldırımdan minip gidem aşı dağ başlarına İstelikle yazasın var şu dağın taşlarına İstelikle yazasın var şu dağın taşlarına İsen şahta yazasın var Mengülük taşlarına İstelikle yazasın var Şu dağın taşlarına İstelikle yazasın var Şu dağın taşlarına Aşı dağ başlarına
кешеләре белән ур артыннан үргә менә ул. Яулый барган хезмәт уңышларын инҗе бөртегедәй тезә ул. Булдыклы да, һөнәрле дә халкым. Сокланырлык эшләр башкара. Заман җилләренә бирешмичә, рухы белән һаман саф кала. Игелекле, юмар җир суларың, береп тора илһам чишмәсе. Күндәм халкым инде күптән белә, авырлыкны бергә җиңәсен. Кемнәр генә килеп төпләнсә дә, безнең якны үтә үз күрде. Эшкә җанын фида кылган халкым министрга хәтлек үстерде. Батырлыкны ышар канат итеп, халкым һаман алга омтыла. Буыннардан мирас булып күчә, хезмәткә дәрт, яшәү ялкыны. Үз җирендә тире тамганнарны бер кайчан да тарих онытмас. Балташ ягын мөгъҗизага торган иҗат кеше әле саякмас. Табигатьтә ямьсез көннәр булмый, фәкать аны күрә белгәннәр. Бер шудан соң шатлыклар килә, яңгыр ява шана эзенә, җылытса да, суытса да кинәт, барсы да Ходай кулында. Без куанып кабул итә белик, җылы кышны салкын язны. Җылытса да, суытса да кинәт, барсы да Ходай кулында. Без куанып кабул итә белик, җылы кышны салкын язны. Язлар аяк җәйләр җылы килде, сокланырлык һәрбер көненә. Ямьле язда үчекләгән кебек, ак кар ява җиләк өстенә. Җылытса да, суытса да кинәт, барсы да Ходай кулында. Без куанып кабул итә белик, җылы кышны салкын язны. Җылытса да, суытса да кинәт, барсы да Ходай кулында. Без куанып кабул итә белик, җылы кышны салкын язны. Яшәү яны таба белгәннәргә, онытылып ярым сөйгәннәргә. Дөнья матур, дөнья бит киң бит ул, табигатьне якын иткәннәргә. Җылытса да, суытса да кинәт, барсы да Ходай кулында. Без куанып кабул итә белик, җылы кышны салкын язны. Җылытса да, суытса да кинәт, барсы да Ходай кулында. Без куанып кабул итә белик, җылы кышны салкын язны. Җылы кышны салкын язны.
Киләчәктә дә районыбыз шешек атсылышы, армый, талмый хезмәт куярга, үзебезнең куллар белән булдырылган муллыкка, матурлыкка горурланып яшәргә язсын иде. Тормышның ямен, туган якның кадерен белеп яшик дуслар. Якынлашып килүче яңа ел белән игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга хәтлек. Hayırlı kеш, muhterem rayondaşlar, hürmetli kadirli konaklar, hürmetli hizmetteşler. Uzak kına teneffüsten soň hizmetim hem jirmıgnarım, sana bağışlana baltaşım diyen belge aslında öte turgan çıgışlar bizning qabattan başlanıp gitti. Hem bizning aldybızga indi rayon administrasiya hizmetkarları, bilgiçleri, şulay ok Avul Hocalık İdaresi bilgiçleri, Rayon Başkanma Komiteti bilgiçleri bilen birlikte şuşunday Kurkem yol konserti takdim ettiler. Bu çıkışta indi rayonumuzun tarihi barlandı. Onun şuşu uzun tarihinin da onun üsüşü göz aldığına uzdu. Hem indi Şınapta rayonumuzun әлі яқты келешегідеген көз алдында барланды деп айтырға керек. Енді бүгінгі артистларға келгенде, өзішчендерге келгенде, шындаптағын бек тырышып, жауаплы қарап бұл ішке матур шығыш жасадылар. Әлі түп ішлерінен тұрш, соңғы мүмкінде олардың табырға ауырақ болды енді. Олардың түп іш орындары көбірек мұнда болды егітәбілен бір түп ішлерін қарағандан соң әзірленdiler, тырыштылар, үзләргенә түгел, үзләренең семья членнарын, җәмәгатьләрен, балаларын шушы эшкә тартып, инде менә шушындай матур күркәм чыгыш ясый алдылар. Бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле хезмәттәшләр. Киләчәктә дә сезгә матур чыгышлар белән безне тагын да куандырырсыз дигән өметтә калам һәм Киләчәктә дә, киләсе елда да шундый бәйгеләрне безгә матуррак, тагын да яңа төрләрен уйлап табып, инде менә яңа район башкарма комитеты җитәкчесе дигән мыегына шунлап торсын, тагын да икенчерәк формада әле үткәрергә насыйп булса, оказывается, була икән тырышса, башта дигән дигәннәргә. Рәхмәт сезгә.